ai so mau ben recita ngamen jail pamie me ko tkamen kusiya ki pastor Elias Tom ai so mau ko ngamen so tkan ramo Kamga koto so mau ko Mon aiban patoyang ai tungol kapung ke kisher someone atay baba pastor minute akiman tungolan ki ai sakaratan kapung wow bang puran sama tay coach Wegi kubur kalangan mesan salong meditate ramo wow niki pastor ko All kotokan koros penene kan pokban penene trail koros me pat na train bus shoot kan Pastor Elias Elia Olen Portman me akadaman yang ia lepin nasen kasempal yu untuk sarau masen sabon ki aramas mau jan sabon ki sa Ranwat yaw melibulibun kauno niya lelong Pastor Elias eleyang kitoko yang patang penini ranwat dan yang kasaleta tuan Pastor Elias tuan sabul malum tok kalangan kamelele try koros kat penuasat puyuki atay pokpoko Pastor Elias Pastor Elias Elia yaw karasepe mau o melel ay maur o melel resaulang toto memia bepildelang songonan pulmat nan irairen anso rei Pastor Elias yaw so sakit min pulmat ko sap kapin nan wi showcase deleto yaw rail me es ransaraur yaw me Pastor Elias sudah parang kisang niya kabisa dete suma Pastor Elias ewyala tapa kasempal ong kit ong saulangan ng pulman kuya kita me Pastor Elias kola patugati ta kamora ng pulman ewya me got kapay laut ong melkit ng pulman minya suota ibilman ulian te pengay o momotyo nan pumal o pagmaga bang kupuran kanay yaw nanirairo nan show me Pastor Elias yaw patulong nan muuni ran kay aramas yoto patuwan tesya imakara tarmas pantinel kuran Pastor Elias nan show maramas yaw asyeta ipatotor tuwang yawn mawuni pakeu o iprang ipataki yang iya me amen kapto yer apanane intra mawuni men kapto yer a pedi kanan palwara me esrevan pitoi o prang prolong panane intra mie intra kay me biltirak abastokak tatoka yang puegi moen mie yaw kapal te sumo minan intra me propropta ko hari pagre yen nalau so wosegi a intra har nian so me ino intana lakabutan yaw rapagi intra nimensang rano isang ka Pastor Planter tama mirei ban tuang Pastor Planter Pastor yaw ole benci siangkap rapaki ranyang sawas rapaki intanan melel ran saulang kam mesot mak yaw kap sawsegi Pastor Elias yaw intra hari kap ngakot pastor anso may suki yang patulan ran Pastor Planter sudah tuang ke school, apa awarak mai tuang, hari awarak ino ke amau
Degamu yan pastor pentera ibum. Apa prototype ibam pakai patatia. Arniya show may pratato lel murishawas aira katolare may rakotor kitar yaw potolio. Arniya show potolo koyang indraw pastor Elias kaptoy prala ya tungolim lel euran sarawi kit sarawi mayroong rano mir yat kalan korayaman mabigin yangkit pradot show i patakya mayroong rano at kabanggipan na ko walang pastor Elias pangkap siya kita maana aryan show may batolar tuwang show ko oi batwan ya tame mentungol mamiyap o kep naman tungal tamaw bang pralang irapak iprotosang o sanggotan ni may siyang bangpo kahit tungal serbenmen kaptalong naituk pangkaptoy ay tuwang atungal putrako nan mawuni waiting room nita agata isorano pastor Elias pilpurang kaptalong nita ibang protorema ari patrowanto atungal singkap i tungola i nimay sangan ran me kaptoya iuya to ka kolya pagkakya ma bang kaptoy may ban protore ay ban inentila niya tungolimo hari isoto paralang re soto paralang re a meniblim kauno paratar armas pantin yaw katayang penenay sang ni kaitan aramas awe ki marmas aramas utan setu we ki prasanto to kya eseta ay tungol trak tuk patuan yang ia me pilih patotala o pakair ki me ko tele me film kauno le ngal pastor Elias main ko ni ansota itanga ki pastor penter o pastor penchi posen kap yau patang penene yang show me sabil pungita po sa story asiyaw sa bangkap tuwang ti penene ngai ipatoti wo kap sa patoti wo rano short penene yaw simprangis me sa tuwang abo bisato kap kawawo me kon ariat proto me sa tapiatar yaw kauta kwasa hari gagmag court kasantin ranwat may men patuan kita per uyai pakmak bangpuran penene me pastor Elias euya seuya kala papa kasampal we ki tame kamoy ke kamore tinampumal o kamoy ke tinampumal apan sa bang kolokol arenat mo o bang uya popong euya mekot kamara lapalan mekot pastor Elias patkotin yaw nampumal kisang ni apa pa kauna hari kapngag court pastor Elias euya all maumen isongan momon mogit kami pastor Elias kayo karaniki i kapngab sese me palingan iso yang momot nan pengatai o yang perperan kita me tai wiya so hari payen ka kam sengki yaw tami men kasiyagi atain baba pastor Elias euya all pate papa maomen kalanganan kubur karo serere tumat kap Kunci lebih-lebih lang alang ang chorus. For non-Panape speaker, it's time for just a word of praise, anything you want to share, it's open to all of us. Mama ban amen no tan
sangat penai yo mulia tirai amie rai memolong kan amie men rai ka kulian rai tio biar kak sudah bil ma bilit tais mai langsung ngayon ban kulian penin pastor Elias Mau ngal kapin wow pang sa chat coach lang as nakin mo yung chat coach meron ngay sa kapil tupano Kaudek ako pura ren Elias dan paninin Elias na kan kapil lap meletak sangan sang sang kono pelito ikut dan kape mas ya paninin Elias poros kapoe memenai hilang paninin Elias match popular राइल में एक मेजर यमन लू कई उलाउट इमे नोक्लारा पोपाउट में मासेल राकोरस्टिल कपिसले तला करियाउ मनवेली पोपाउट में man mengelap men proposal man matalanin rakorostil Pemerti kau nak beli anti raparas murid ngai ai babau ko tioi balik kecil ai no memorja murid ai kartom ai ko tujaktor Yemen may kilang nolta siliman social media murid nonorang Ilaman ni rasirapin na murid Papa Elias asirapin siliman koros ni milikuyo cakriyaman ang cakaman aman namina pilwaya kila tino bilaman riyan riray palikang yan pat panaw likaman riyan pilay ray paninyaw nain Elnor ang Papa Elias asirapin laut na Ima ban foto pangkiti ima chay law murin Papa Elias nanokoyan ora men di mapil kokosan ay tao mainland US men li popoti la Roy filmelar 30 Roy o las kila me I charge non me mimi rich match Ano Norlin Eric Asan mo mail po ta chapin po mo mail mun puryang mo iki tama so chapin ni ai mo man panay maluwa ka kitseri ka masokoyo sa bistonok baya mauta an ki song kan na kayan ki tama kauno katkiyang kitsa pilichar Lauting kids sa Victotok School Pisocha Takapat Orat sto sa Pesama sa Kuto Masakak sang kanisang Puiti masang kanikola totok teta Ari sa tipendong taksi apes Isto kakpil Ime kare tamail Oto susto Patpacho wasas po Sang ni kapal na miya Ari sa bahan pakumang kitama Ortaya iwan me Kasaleta o ikan pick up ko siya kay tama sansal mo confirm la nasarapin lang ito ba ang pitin niyo bang ulok riyaw mo rin sa was asa ba nansiyang ko tabi kita masaka kiyay mo yan kak mur kipros lata yung kak mucharakta mo ulok riyaw mo rin sa was at may isang mo isa bang isang erman ulok tuwaw da isa kwen kak mur mau ta palura mo na tspan kiyang
kapwat da liko ban Ceylon ari serpen laut ban peitik lokria wainen sangat camoinen teme wata watila ani nan moyo ari ban poitiang penini mantan yalamo murin sawas cycle kasoneto yang sautamo murin sawas utang murin sawas ba serti montong klok siluar murin sawas Oman maurin Elias song kich penini kich chorus wewe ke Elias. So acha menol mau tu acha Elias. Kalap kalau ke masanan kauno. Kalap so sekin kich tamu mau tamu suat. An so chorus sekin pokon penau buya kamati pun Christmas para kap. I mesakin muda. Icha papa menjual. Momen ke school. Kalimang mau yang ke stok pil manokwela Reynat pan mau sepil kapingki momot so apil sawas sangat acapta so mau o bil lel anso kauno alipe iban kapacayang panay chikan pananin Elias palimolok alangan kupur koros pemil foto pilyang cowok tak kau tapot. Nanin kamele lam may nung tak iswasan pilyang peran kita mau yaw so cepat. Hari wani wan macamot ikaku kita walian tikich paninin Elias so ya kapeng lap mulai tak mal koros. Oke setapat cuman jen pasport so cepat. Alangan. Socha kurang kemewat at postmaster may manoken Tom kupur ma viola memen riyan apa wal matatok forest mang maestro hey makayo chuk yang pada mai kuburan wasagi si wataratan supplement kau no masan rumoi men yai sakartan wow pagma ko may bilrei laran so paun ki samantai ko to pada sakartan wow kan yang pada Pastor Elias Iwe kim 1961 me iputi 1964 apan so mi ko high school bilang school picks ergitreu mi class ke me se yang patpenan class ko ri tuan tam ko mai ko se ya tuan kasaltan Tony me olo inanen katek limpak mobilin kasaleta kupuran kaun mentatama semi-meter nana school agai kids sesagintre nogin wogin masanen kaun apolo abil trapier school ki masanen kaun men watrada sinwasa smetiar puangak pilyang sewase kawewe tuan ta me wala patut aban sansal nan melkaka iralau silisek isu redret silu o tayo tuan tamay experience ang olo liki ka no o wiyata triyak mau kaya pan kokosan nan sapo o sodre perpimepo rapati yung peren ka no o ya pan katskiyang tama kayo inangin iwasagisit may ben kasaleta When bil patren
kupurakan mabili kasaleta kupurai nana yewang olo ikameleleme olo ban uyala men armas me kayeti an pongsi erniai trek mau an shoma se sukul abil tapier kaskulan puksarau pile wonger Israel kome tatreng kit kinekis kawewe tuan puksaru yong kit ribil paran kita pwe Yemen all the putrak me ikin paran ki patre pwe ki sotokin mau ki take advantage Israel ko me ikin patre rimet me iben uyaki ay kaping lap ong melal passer Elias Tom ribil puroto ponpe o ipenay na yun may bil popot lang doon and essential read ibil kaping ki pwede tama ka saleta na nasa school may utan all katak all limpak wall patitin rimat may manuyaki ay sinsawas rampatreng tama kasandakan niya o ibaan patreng melal toni obil uya kaping lap penenay koros ay yang patreng siya kailangan mo kasi William Solara tak moite kasun pencaran diukiyak chain nasen and coach such kan